Manao nahoantsika iaby, zaho moa mbo tsy tokony olo amin'ny Facebook eto noho ny antony fiainako manokana fa mandorozoro tragnonay resaky mandalo de nikehy tamin'ny WhatsApp aho zay mahavy ahy miboaky eto. Tamin'ny latsinainy io zany Jean Patrick io nanao publication tamin'ny Facebook hoe association KMTB fikambanandry-dadilaiko zany io hoe nandefa missionnaire Antananarivo hangala ny colonel Faneva tsy hiasa Morondava. Igny sarindry dadilaiko niparitako olo tsy mpanao Facebook, olo tsy olo ny buzz, olo tsy sidirany ato mihitsy fa lasa voatihitihy nagnompa zay nahay nagnompa na nity tsisy resaky tsy fagnaja aby io natao amin'ny commentaire. Olobeko lasa tsy nisy hajany, lasa karazan'olo ohatrany hoe fakifakin'olo. Talohan'io lundi io moa zany tsy haiko hoe ia zao colonel Faneva zao fa lafa nagnontany aho de nazavain'olo fa commandant ny groupement ny Menabe io olo io. Haiko ndraiky zany tamizaho mbo tagny fa Morondava tena tsy milamina, mitebiteby isaky ny handeha na ohatra mandeha taxi borosy amin'ny lala sakanan'ny dahalo na même manao karavany. Matetiky mamako mitantara niliran'olo koa hoe Antsarbo. I soja be kwaki niliran'ny dahalo nangalarindreo ombiny. Dadakely ny fivofiran'olo amin'ny fibara amin'ny lala mandeha ampasy igny. Niravain'olo telefone ko amin'ny lalan'ny Namahora Atimo. Tsy misy raha manjary fa tena mivaliky biby mihitsy mpanao raty satria ohatrany hoe tsisy sazy tsy suitiny zany le raha fa defa manao raty de vita eo. Fa rango ny aviany zao colonel Faneva zao nilamina hoe tanany Morondava lasa tsy nisy aby zao tsy fandriam-pahalema zao zany lasa niha tsara ary tana lasa nadio satria io colonel Faneva io tsy mijano amin'ny resaky tsy fandriam-pahalema fa tena hoe mampianatsy vahoaky amin'ny savoir vivre ensemble sady mitety tana ambanivohitsy fa tsy mijano hoe juste Morondava ville eo. Dommage tsy maro olo mana vocation manahaky an'izao Morondava io a Madagasikara mihitsy moa zany. Ka izany lasa tiany vahoaky de maro amizay olo ni reagira lafa nahita n'igny publication io Jean Patrick io hoe halay tsy hiasa Morondava nefa olo nagnasoa tena hoe nampiova fiaina Morondava. Le publication nefa tsy marina. Tena hoe tsy nisy an'izao, tsy nisy fandefasa olo nandeha Antananarivo zao ary tsy misy antony tokony hoe hangataha fialan zao Faneva zao Morondava satria olo mampandroso. Fandrazaho zao mahare raha soa manahaky an'izao ndre zao mba mangataky hoe olo mahavita soa manahaky an'izao tsy hitako hoe ino zany ma tokony hoe hangala azy tao. Ka eto zany aho magnontany amin'ny colonel Faneva io hoe misy ve sa tsy misy tokoa zao affectation nao zao. La ohatsy misy ambarao anay eto hoe iha va nangataky an'io affectation io satria mety possible hoe mana projet nao manokana iha mba te hiakatsy level ambonimbony na hoe lehibe nao mahita hoe fa vita mission tokony ataonao Morondava fa aleo ia alefa mampandry tany amin'ny tany manahaky an'izao koa. Mba tianay hazava eto mana fa hoe mety hoe misy avao koa zany confidentialité amin'ny resaky manahaky an'izay fa le raha manimba fiainanay. Amizao longonay tsy mahasaky miboaky fa matahotsy trovangoan'olo amin'ny lala iny, vonoan'olo amin'ny lala iny fa manjary eneminy Menabe satria mangala satria olo zany mieritseritsy hoe nohony zahay ro niaviany zay affectation nao zay. De zay zany mba angatana eto hoe tsara zany la mba atao hoe mazava ampahebe maso eto hoe misy na tsy misy zay affectation zay de ino antony. Amiko aloha zany zaho mihitsy mangataky laha sagnatriany vava hoe misy tokoa zao. Zaho mihitsy mangataky laha mbo azo annuleva zao affectation zao, annulevo le janono na hoe prolongeva le séjour zany. Satria le raha mahoraky haiko zany fa tsy afaky dépendre aminao hoe éternellement, tsy afaky hitanao Menabe ao zahay mandra-pahafaty fa
au moins zany hoe lafa mba hoe mipetraky soa hoe tena hoe tsara fotsy le raha satria amin'ny ananiky zao manko malaza be le fandehananao fa mahare zay dahalo regny hoe tabalaky igny tsy hoao hitsinjaky reo zay reo voalavo aby io ka laha ohatsy zany hoe mba mety prolongeva le raha de mba apetraky soa le tsara fototsy hoe zao le fandriampahalema maharitsy de mangala relais amizay zany zay hosolonao baka fara de mba milamina mba stable zany le tana fa zay zany mba fangatahako ka tsy haiko ma zany hoe manakory olo hosolonao baka fara dommage tsy maro olo hoe mba mana vocation ary tena mahafinaritsy ahy aloha zany mahare raha soa manahaky an'izao hoe amin'ny tanako io Morondava agnahy ary tiako hoan'izay koa dommage tsy maro olo fa lafa olo zany manamboninahitsy ary zao mangataky ny olo manamboninahitsy mba alainareo lesona io fomba fiasan'ny colonel Faneva io satria raha tsara lay lesona fa akamaroany zany lasa hoe lafa ia manamboninahitsy de magnadaladala zay ampelampela soa amin'ny tana io eo mihinohino labiera aty asiaroa de magnabebe kibo eran'ny tana fotsiny magnevikevoky fa tsy misy hoe tena hoe asa hoe tena vokatsy ny fo tena hoe miaraky amin'ny vahoaky momba n'io Jean Patrick io zany zao moa nivola taminazy hoe fafao le pubinao fa tena simba le fiainan'le olo mitebiteby lava tena nangatako zany ary ny insista zao hoe fafao le pub fa tsy mety fa i moa zany tsy nagneky mbo ao publication io amitsika mivola zao zaho amizay zany nasiaky tena hoe nasiaky zany aho amle valitenin'le io journaliste io de alefaso nambarako plainte andefa plainte Antananarivo de a Morondava avocat efatsy fa vonona hiaro an'io afera io amiko zany zaho ty navotity resakino ataonareo aminakay ty zaho tanora tsy asako loha na ino zany resaky atao amin'ny Facebook ato tsy mampiova ino amin'ny fiainako fa olobeko manany lanjany manany hasiny olobeko tsy kitihy donc zany mampasiaky anakay le mahita olo manankaja tena hoe placeko ambony lasa vohentsahensa karaha olo jistikan'io de nalefa zany plainte donc avocat efatsy reo zany fa vonona hoe ndao fa magnaraky anao zahay lafa natao ankety natao zany famotora ny nale io dadilay koa zany niresaky amin'ny commissaire nanapa-kevitsy fa tsy hanao plainte zaho andesiny heloko hinagnotany nanakory dadilahy zaho asany hoe tsy manao plainte zaho tsy ametraky plainte zao fa tsy mifagnaraky amin'ny fotom-pinoako sy amin'ny maha-pastora ahy fanaovan'izao procédure zao nikaiky moa aho igny ni insista dadilahy manao akory hoy fa zaho aza hoe sanandro mangatako famindram-po amin-Dragnahary ka laha mbo haiko amindra fo zao olo nanao publication zao amindrako fo le hoy Jesosy hoy tsy maintsy mitombo fa zaho tsy maintsy mihena fa fitsara ambony tany asany hoe Ndragnahary ro mitsara fiaina ambony tany hoy raha tsy maharitsy ka ataoko akory moa zany i olobe igny tsy maintsy ho aray teny fa mba fangatahako zany nareo amin'ny Facebook ato maro mitsy olo victime hoe alay sary bakary de apetaky de atao zay statut zay tianareo soraty amin'igny sarin'olo igny de ny sasany amizay koa zany lasa mino avao koa amle resaky de lasa mamoaky resaky tsy voahevitsy raha de lasa simba le fiainan'olo dinio zany alohany hanao publication hoe manimba fiainan'olo ve ty raha ataoko ty sa tsy manimba ino fahafamponao amin'izay igny publication ataonao igny hoe lafa simba le fiainan'olo de hoe ino zany fahafamponao amin'igny amizay raha zay fa tsy hoe adrénaline ve mandalo buzz amin'ny Facebook ato lasa
anaova raha tsy ampievera. De fangatako farany, igny moa zany igny momba an'igny affectation ny colonel Faneva igny. La misy zao affectation zao, zaho mihitsy mangataky lehe mba lambo afaky repouseva nareo. Misaotra nareo nijanjy.